Okuraburwa ahaby'okwerinda bugambirwa MP wa Ruhinda South hamwe n'uw'Abatuura bari kutongoza okukora amaizi ga National Water okurwa omu Kempunu kuza Ruhe Primary School agabarirwe mu obukiikuru 500. Okugamba ebi babire nibihirira havire omuri Kamwenje. Nintwara omu kishoku nabona yodirieti ogw'okubakwasa pipes z'amaizi ahabw'okuba amaizi nigo magara ag'okuruga Rubanga garikusavinga akempunu kugumizamu mpaka Ruhe kandi twatunga ezindi nigakuba nigeyongerayo za Muranga hamwe na Mitooma. Polisi y'amaizi nihija kuzamu obutapomu omumara ya prayingira obumwe akuba tukugira ngu yomwe nakugira amaizi agiye konka tiyacho bashoboraho itwa tukumanya budget yitushoboza oratunge tapu yagiteka National Water nebanega muhera hari ecyatano twa wakiye kubatagabuza kirengere 10 yare mutizaguza amizi shiringiro 10 mube burindara umuntu weno rizo mu cyaro mutakumwetegereza mu mute wakabuza umurare bo mu cyaro nazagazaga mu Kempunu no bwereye town cyamana atakumanye imwe abantu bo mu Kempunu mutari kumumanya mbe numanya ngo bamwe bambega nibo nuko bakamwenje babisi biza bazo mu town baketa bagira bati umwazi biza mbabasara maraka. Chairperson w'egombora ya Reha yorekera uburemezi bw'amizo mbyanga bishatu kandi Abatuura basimera abajwecurwa ba parliament aba vanga abantu bakunu amize migano twine soro niyo problem abarizing da village bakafayo munonga kutkore emigano bursheru omugano gumu konka emigano ejeriyo neyo abesoro tuko kwaraganisa amashanyarazi nagumze ngo girota urundi no cyama twiza kutira karura kahuyire kayine bakiya person zabo nshoranje kubarga huri izoba ba MP aba bashabira abantu bo mu Kempunu okucendeza haminywere ya marwa tureke kwesiga kushohoza tukabura ziriyo kikuza ko azura kwera kugabo ine pipa yawe no basokutaho huko maresani akuba mize kikuba kigaburize niki amize ni garabankahi at pipe nzitwazi cyanje mayisangu imwe murahereze kutimba amize ni gabagagera ki Obutabanko bw'omaka n'ubugambwa kuba bweyonjire omu kyanga eki aho bashabira abantu kuburwanisa Gashakwa Ben Muhozi.